Anyang laki din! Kaya't mo asawan, saan ka makaumay kata kami ang mapanagsam di intong Domingo? Saan pa'y, friend? Tapay man. Ado nga mintin nag-order iti chili oil alako kat. Isu nga usarok man di may sangal daw nga agluto kung mangisagana iti order da. Ano ba yan? Amamatan, ado ti proseso na ti panag-arami iti chili oil. Iluto, ikarga iti bottle, kalpasan na, kargaan ti seal, kan sticker. Makabannog matkat. Ayos lang. Ay, sige man langan. Ngayon pang-asim, tayo tunawan ti order, kat umay kamat mangan kada kami. Uray maminsan laeng. Sika talaga, wan ka di. Manipod ngamin inrugim dito chili oil. Kundi busy ka niti life mo. Anya laki din aya. Nay, addakan. Narabyan ka man na. Ay, wan manong. Napanak may ngamin iti sentro. Nagpaarami dakman iti sticker iti chili oil ko. Naibos ngaminan. Kasta ka de. Ayawan kayam. Nasabat ko ni Uncle Tony itay. Nakuna na kanyak nga agorder ka no iti 3 cases at chili oil. What? 3 cases? Oh my gosh! Kaano na ngay kanong alaan? Anytime no lakid din adda ti available. Iso ano addan, ibagam la kanya kadagaw siya kung ti mangitulod ijay pwesto da. O sige, ngam next week ton siguro. Taado pa'y mo ti imunaan nag-order ngamin. Kasta aya. Ala aramidam ading kaw. Madlaw ko ket lumatlatak metan day ta chili oil mo. Uwan nga rod manong. Sapay lako matagtul-tuloy latang ado ti agor-order. Nasuping mo ti umaw-awag. Hello, Nana. Hello, balasan kaw. Naimbag ta sinong batam ti awag kaw. At ka di available at chili oil mo ita. Ha? Mano kuma a bottles, Nana? Uray 25 a bottles kuma. Ilakok man ito'y tersinak, taado mo ti agdamag. O sige, Nana. Iyag ko intun madamdama. Sigay, agyaman akbalasan kaw. You're welcome, Nana Suping. Oh, si Kabo Gaya, Mayta. Itay kakadipay dita. Una na, nangag ko nga rin ti panagsarita yung kinido na iti cellphone. Ha? No sa anak ngagbidot, nag-order kayo kankwa na iti chili oil. Ay, won, balasang kaw. Ado nga minti agdamdamag ka. At dalakok iday, ngam saan mo't anangyag ti pagalalaak. Ay nanana, no para kanya, nasaysaya at no iti sabali kayo agumatang. Anya? At da nga mintinag ko na kanya, asaan ka no anaimas ti chili oil ni Donna. Saan lang arudin anaimas, nakangingi na pay. Anya? Awan, ti maganan siya yung ijay, nana. 120 ml lang, ngam nagngina. Kunam lamot no naimas, kat saan kanumot. Iso ano siyak tida kayo, iti sabali laangan ti paggatangan nyo, naimas pay. Ay, unay kan, Mayta. Pudno man ti bagbagak, nana. Donna's chili oil with love nga ipopos na iti Facebook. Ngam, ha? Nagtamnay kanumot. Kan saan kanu anabanglo? Anya lakit din aya. Nay, nadamang matindi nakasagana may deliver at chili oil, Donna. Ay, wan manong. Insaganak day itay. Order ni Nana Suping man. Imawag ngamin itay kat. 25 bottles kano. Ilako na kano iti tersena na. Kasta aya.
Ay, ket siya kon ati mangitulod. Ay na siya kun manong, kabalak mo't abagkatan day ta. Anya lakit din aya. Agi na nakakit din tanabambanog ka nagapu iti trabaho. Sige, no day tati ko nang. Aywan kayam. Mangisagana ka man iti 15 battles no makaawid ka. Taala agi di pagtrabahwak intun bigat. Order di ka trabahwak kay. Wow! Just wow! Na. Mayat day tangar aramid manong. Itultuloy mo man ti agilako ka dagiti katrabahuam. Makapa-encourage mat. Tapaado ti agor order manong. Anya? Ay, nakaskas dao mo tunday nga imbaga ni Mayta kada kayo, nana. Wan nga raw, jakman ammo iti day jay a babae. No apay akas jay ti bagbaganakan ka. Saan ka no anaimas ti chili oil mo ka? Ay kat, sana bali na. Tanaimas kunak manlatan. Anya lakit din ayan ni Mayta. No anwak nga taa. Ammo mataw na dya Mayta. Ammo dito lugar tayo ang naglaing agdadaal. Kundakas ti apal na. Ay, anya lakit din kunak manan. No adda ti makita na apumimpin tas ti negosyo, wano biyag na. Kat saan na kabaulan ngartapan, ay dadaulan na. Ay, una yan. Imbes a makarit kumamag, tapno papintasan na ti biyag na. Ngam saan mag, taday talag dadadaal ti amuna, ti salbag a babae. Bayan yun, nana. Tinapatag kat saan kung anuan. Agdadaulat ta ka di aging kat kayat na. Basta siyak, aramidak lang ti amok a pagsaya atak. Taadulat tamo ti agor order iti chili oil ko. Umado adon tupay. Talaga amat na dya Mayta. Hindi pa ilang kat kasyahin ti ugali na. Nairwama ko na itikaskan kwa na. Kan maysa, saan lang ani Mayta tikas jay? Ado, di taglaw-law tinaglaing agdadaal iti padada a tao. Sa bagay mo't kiti Anyaman ti aramidan dapang dadaal kanyak, sa anak a paabak kunak tumat. Bibiyang ko kumakan kwa na. Ay katun Bye-bye amlata no anyaman ti ibagbagana. Amo manong, dagiti kaskan kwa na, di na kailangang bigyan ng pansin. Ha? Distraction lang dagita iti panagnegosyo, iso never mind. Gayam mo ni Duna. Sanay Ay wunta ta, apay ka di. Diyak ngamin maranranaan na lumabas dito tersina kay. Pakibagamtuman kinkwana mangyag dito iti chili oil alako na. Ay wunta ta, mano battles ti bagakan ko na. Uray ba intay no ada available. Ta kasla kanayon mo ta may ibus ti chili oil na. Wunta ta, kanayon ang maibos. Ta kanayon mo't nga da-order kan ko na. Di mo liplipatan nga ibaga kinkwana Wunta ta. O anya, nalpas kay ka din ang nagsalita. Awan, nalpasan Mayta. Mala, gumatang ka, noon niya tigatangam. Ay natata, no siyak tida kayo, gumatang kayo laangan iti sa bali, saan aday jay adon. Apay anak ko namday ta. Ado nga minti mangibagbaga, asaan ka no anaimas ti chili oil naket. Anya? Pudno, ti bagbagak tata. Patyanak ngamin tapno saan kayo mailawan gumatang. Anya? Gumatang kayo laangan iti sa bali, tata. Saan akin ni Dona ko naktumot. Agbabawi kayo nukwa.
awanan bain a babae? Ay, sobramot tunday di amay taa. Ay, bay amaw, balasang kao. Nakadkadlaw mga apal na ladayay. Ay, oo na yun amay ta. Jakmot an-anon. Ngam no apay akas taunay ti panangdadaal na kanyak. Di na tamang rugi iti negosyo na no kayat na. Day tanga road. Ay, nagalas at talaga ti ugali na di amay ta. Taamin na makita na, adi na kabailan ngartapan, dadaulin na. Ay, takasaritak tuman lang, ano maranaak? Ay, kasaritam ko na. Ay, sana nineng. Ang mga kindimag, no aggulo kayo laag, no kwa. Ni tatamat, saan mat? Ngam depende ka rin tigaraw dagit bulbulong. No makaungatak agad makaamuditan. Anya lakit din, aya. Asgaya talaga ti ugali na tayo di amay ta. Idi pa'y laeng. Mapunuanak lakan kwa na. Ay talaga at tutupak ti salbag a babae. Tutupam. Tapno saan nga agram ti kasjay ng ugali na? Agasam man. Ta saan nga gaya may di ayan ni Nana Suping tinapanan ng dadadaulan kanyak. Uray di ayan ni Tata Malyong. Anya? Wan, napanamuting bagbaga ijay, asaan ka no anaima si chili oil ko? Katimbagam kumaa, adibale, tanaima sakko ng kuma. Taibagak to no maranaak. Agpurpuro ko na talaga ti darak kan kwa na. Agtaltal na aklang, takunak nga agpakpakumbabaak lata, nung made a talaga. Ikaw, may tipagnakman ako naktuman. Ay wana, nasing patakmot iti panagkunak. Agtaltal na ak. Ngam adomad gaya man ti tattao ana pa na nang ibagbagan iti sa napudno. Paiman day di amay ta. Ay, nakaragrag sakak man ita manong Ben. Ne. Tapay. Ada nga man tinagorder iti chili oil. 3 cases ka no, mapan iji bambang. Bambang? Juan, iji Nueva Vizcaya. Naisus, naganda yun. Uwan gayam. Ay, manungay a battle si Jay. 3 cases. Kat 76 adi. Kat adda pa'y tinagorder iti 2 cases akatrabahwak. Kan sabali pa'y dagiti nagorder iti sagten kan 20 bottles. Pau? Sus! Mayat Mayat. Itultuloy mo na itating ka. Aywan manong, ipanaknak ko man kinimayta, nga uray kasano ti panang dadadaal na iti chili oil ko, kat paado ti gumatgatang. Ay, kawun Bagan anong ngamin aya ni Mayta. Nako na nga rod ni Dominga itay kanyak, nga uray kano itersina ni Auntie na abilin, kat kasya madlaang tinapan na imbagbaga. Anya? Ay, naglokon a Mayta? Ay na, Mayta talaga! Addan to man ti aldaw na dayjay. Hello, friendship. Nakaawag ka. Ada ka kadidita malayo ita. One friend, madama ti panaglutok iti chili oil, apay ka di. Umay ka dito'y balayin ton malam. Alas 3 kasjay. Anong ganap? Birthday ni tatang ko. Isungal damot basit pagsasangwan tayo. Kastaya. Wana, umayak apag iso amalpas da ito araramidak. Awang gayam, agala kan tuman iti chili oil. Uray saan mo nga ikarga iti bottles. Ikargamlatan iti basit na container. O sige, noted bading. See you later. Oh, come on, Mayta. Sa anak-anak bidot, ani Mayta ti masabat ko. Oh, Donna, si Kamit Gayam. Wan, tsak nga rod. Nagapamay.
Napan ka man dita tersena, ang nagdadaal iti tattao? Kas kanyak, di pa nang dadadaal mo kanyak, adi? Ha? Saan ka man nga aging didingawan ti amom? Kaya't mong samot agpinadas ta Awan mo ti madingar aramidakan ka saan aya. Anya aya ti parikot mo iti chili oil ko. Ibagaman! Agar-aramid ka mo ti istoryam. Adaya mo. Na, tas sumungbat ka pa ilaang? Ti kanain mo amapan ibagbaga iti tattao. Saan anaimas ti chili oil ko? Isu saan da agumatang kanyakon? Saan aya? Ha? Day ti man. Anay! Ipunas taman di tarupan! Tapno maraman na! Anay! Nagsasamutan! Gusto ko amutan na! Ay, nagsaniti mata! Day tatirumbang kan ka! Saan asya kipagpadasam tas saan ka nga anuan? Ay, pangasi, gusto ko man, napgasan ti mata. Maminsan pa'y, Mayta! Maminsan pa'y! Container laang madayta imat mo. Awan mo nagyan na chili oil. Awan, impunas-punas ko jerupa ni Mayta. Huh? Apag isumod namin anasabat ko itay pa umayak dito eh. Oh. What? Ay, nagapgasan nga yun. Nagapgas at talaga Makapabwisit mo't kami ti ugali nan kat. Gapot agtaltal na aboswan naman. Ay na, nagapgasan nga tirupa na dahil dyan babae. Chili oil ko naman. Husto, tapno agnakam. Saan aray tamang dadadaw, iti tattao ti mapanar-aramidan? Langag ko iti karoba. At dadaulan na lang tinegosyo ni Olivia, a ginger tea. Anya? Kasta aya? Husto tapno no mapunwan mo't ni Olivia, layamot ti ipunas na itirupa na. Barang isunto ti pagnakman na. Ay, una yun day tarupa Mayta. Nalablabaga mo taon. Naramanam lang araw ti chili oil ni Duna adhin na oras. Awan nga rod, nana. Aging gaita, kat nagapgas ti rupa. Agok ukis paikit din na. Ha, day tati maganab mo, iti aramid mo, salbag ka. Gusto ko mamutin, anana. Anya? I-promise ko iti bagik ngagbalbaliw akon. Mayta, saan nga ibagbagalaang, nudikat ar-aramidon. Saan nga agpatinggalaang iti saaw, mawatam. Nana, agnakam ka nga minon. Damag ko nga uray ni Olivia, ka napamuka no imbagbaga iti tattaaw, asaan anadalos ti ginger te alako na. Ha? Nauy-uyong ni Olivia, ngam ni Dona, iso ano siyak ti sika. Sardeng mo, daytar aramidaw. ha? Amangan no jay tumlaya, ti ipunas da di tarupaw. Si kamanan? Pangaasim, sa anak alumaban. Awan kayak Anya? Pangaasim ko ma, kaimimbag lang tirupak a pinunasam iti chili oil. Wendo na, naimas gayam ti chili oil mo. Ibabawi kung dagiti nalpas ng imbagbagak iti. Ay, sa anak amaal-ala iti lamlam yung Mayta. Sarda nga mo ti panang dadadaal mo kanyak, no di mo kahit nga ulitak man ang tinaramid ko ka. Ay saan, pangaasim ko ma. Nagnakam akon. Ikarik asaanan ang maulit pa'y. Kan aklunak nga apal ko laday jaykan ka. Iso apang nga asim ko ma. Huston. Anya?
may talang aruden mga nito Jollibee. Ay talatamot cellphone mo. Ti as-asikaswam. Ha? Ay, Juan. Agorder ka lata iti imakan. Siyak ti makaan mo. Kitahag man na iti sigod nga agor-order kanyak iti chili oil. Agpanpanayon manan ngamin iti order na. Ay, sana ola talaga ko nakmanlatan. Talaga, saan na malaptan ti panaglatak ti chili oil mo Aywan Uray mangurat-urat ni Mayta amang dadadaol itinagan ko. Umad adulat tamot ti Mayt nga agorder. Bayaamon na dya Mayta. Aywan aglako aklat ta. Anyaman dagiti mangmangag ko sa utit at tao. Aramatan kit di akari tapno ituloy lata. Lakit di, awan ti tattawa mapaspasaktan. Anya lakit din ayan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.